Mwedukisya wa chindatane na wikwatyo kana muthenya wa kuende na kwithwa wiwa kwa ilahi ni mitambo ya Utathi TV na alamati ni mauvu ma Utathi TV. Diulilikani masito makonye nito Alfonsi Malonza na hana mwikati wa langumbanisye. Na tuyambia buluti yitu ya mauvoni kana madhau mandu kana alama na atwa iwetu muthenani weyo ni manaviki yena uthela undula vatana manikana namba imwe na namba ile kana namba siandu azuma nduka kwa nono manazindie zinaeso manikana one tina wa madha wazuma usemba laundi wa mweso mundu andu koloneta wa mutunga njambi ulona asembie na avikia na ukilanza wangeiti ya zikulu na kwa atalami na asemba lekelete sokoni wa wote na ke namba ile aituikana wala na avikia na usemba na avikia na ulika sokoni usiwa kathonzweni madha wa mandu kama ituikana kana kethani vatone kana makasi yoke otumuthanani wa wagatano matiku miongo mwanza na thandatu serikali yunje nza wangeiti vaituikana kana ketha andu amandu kama kazi nitheu batemo serikali kana mawochi mani makuzunga andu azimwe ikasembe va kila ivinda vaka o musindi kivuyo cha mavuo cha Utathi TV nye neta Alfonsi Malonza asili mavuo ala ni kumbanisye we edukisye mavuo lakini ndukatate kuona usula.